ekubhaptizweni kwento eninzi kwada kwabhaptizwa naye uYesu. Uthe emveni koba ebhaptiziwe ithi lencwadi wathandaza uYesu, kwabe sekubonakala kusihla phezu kwakhe umoya oyingcwele owayesihla ngembonakalo yokunga ulihobe, wafika wahlala phezu kaJesu. uJesu lo athi Yohane xa ithetha ngaye chapter number 1 ngulizwi, athi xa emcacisa ulizwi wayekhona kwasekuqalekeni enoThixo, ulizwi enguThixo. Uphile for 30 years. Masifune le verse ngezantsi sisukuzoyifunda. Verse 23. Ukuqala kwakhe ukufundisa uYesu wayemalunga neminyaka 30 ezelwe. Uqala kwakhe ngqa ukushumayela uYesu, uqala kwakhe ngqa ukwenza umsebenzi bewuthunywe ngutata wakhe, uqale ena 30 years. So for 29 years uJesu ephila without ukuhlelwa umoya oyingcwele. Endijembezazi into yobana akakehlelwa zangangxame ngokusebenza. Walinda ngoba wayesazi uba noba ndingulizwi as long ndisenyameni, bonke abantu abasenyameni abafuna ukwenza umsebenzi kaThixo semoyeni badinga uqale behlelwe ngumoya. Abakabikho qualified according to izulu, noma icertificate sasecollege basiphethe sokushumayela. As long umoya kaThixo ungekehli phezu kwabo base disqualified. Ukwazi kwabo iBhayibhile akubenzi baqualify ukuyishumayela phambi kwezizwe. Ukwazi kwabo isilungu nesiGrike nesiHebhere akubenzi babe qualified ukushumayelela uThixo. Mhlawumbi bangashumayelela inkonzo ngoba babe khona abantu ababeshumayelela inkonzo ngakela xesha bengehlelwanga. Lithi izwi lenkosi le ndoda sithetha ngayo lesilandelayo sifunde ekhondweni lawo yalinda for 29 years. Aba uyifunda apha iBhayibhile chapter number 2, iBhayibhile ithi ufumaneke esethempileni uJesu ephendulane kuzana namaxheko malunga neBhayibhile. iBhayibhile ithi abantu ababesethempileni babembangalisiwe indlela le 12-year-old enolwazi ngayo ngesibhalo. So wayenalo ulwazi ngesibhalo, but ulwazi lwakhe zange limqualify ukuyolithetha, because xa ethetha ulwazi lungehlelwanga ngamandla kamoya oyingcwele soze lutshintshe umuntu. Because abantu abatshintshwa sisilungu esisithethayo, abantu batshintshwa yinto ehlele emazwini esiwathethayo. That is why iminyaka singayibuzwa xa sithetha, because abantu ba-understanda le nto yobana ukuba ngaba ndiyathetha i-age yam doesn't matter, because oku ndikuthethayo ngabula Pawulos ndakwamkela kuyo inkosi. Walinda up until wehlelwa amandla. Come on. Verse number 1, chapter number 4. uYesu wabuya eJordani ezele ngumoya oyingcwele. Ibambe lento, uba ngaba awukehlelwa ungayisebenzela inkonzo okhonza kuyo, but awukho qualified
ukusebenzela izulu. Futhi ungenza sishaye izandla thina, but lento yenzayo ayina effect kwilizwe likamoya. Ingasijayivisa isililise uba yintshumayelo, but akukho nto inoyitshintsha ezinhliziyweni zabantu. Into yobana liba lithi likathi kupha uPetros ayishumayela ngemini yePentekoste engaqali ushumayela uPetro, ngoba kuncwadi yeBhayibhile babake bawushumayela babuye besithi imimoya isikhothamela. Akaqali ushumayela kuncwadi yeZenzo 2. What is the question to Mshaya Shumaya Petro? It's a Maya I could do a shell of Moya. Washumaya Labantu Mashabe doesn't his way. Oh Jesus. But Muslims over sitting in the because I was Shumayelum to fishermen go. Shumayelum no go and dance. Shumayelum no go and dance. Anyway, come on. uYesu wabuya eJordani. Ayibuye eJordani uyesele ngumoya. Wajikeleza enhlangu ekhokhelwa ngumoya. Wakhokelwa ngumoya. Insuku ezimashumi 4. Yesu wazalwa uJesu. Wakhokelwa ngumoya. Ingaba yena kuJohn 16 ayithetha athi kangaba ndihambile kozomnye ummeli ozonikhokhelela. Akathethi ndiva uthethe into eyenzeke kuye. Into yokuqala afike wayenza umoya wamkhokhela. One thing you must know Moya is that xa ekukhokhela akajongi madlelwa lihlasa nje qha. Uyakukhokhelela nakuwo umlilo. Afuna ubakha uyotshaya emanangatyeni omlilo. Ngesizathu soba uba ngaba ngekho utshe soza phume lo mntu afunwa nguThixo kuwe. Uyawudlala ibhetebhete lomzalwane okhaliswa zintebendwane zenkonzo. Ngesizathu soba umoya lo akakakukhokheleli ezimbandezelweni. IBhayibhile lethi wamkhokhelela uba makayolingwa enhlango for 40 days and 40 nights. Usiwe ngumoya makayolingwa for 40 days and 40 nights. Because umoya ngcwele into azoyenza uzokwenza thina. Nakuba ngaba understand lo akekho umuntu owenziwayo ozoba ngumuntu ebomini owakhiwa ngokumane kusitha shushu bebhiza unanano yesa shushu bebhi so zabe ngumuntu obhadlileyo lo. Ukuba ngabe uzokwazi ukumela izinto makatsho ngoPawulos athi indlala ndiyazana nayo. Imbandezelo ndiyazana nayo. Inhlungu ndiyazana nazo. Ukungalali ndiyazana nako. Akathakathwanga usiwe moya. Yingwabathi ngenye imini ndantlithwa sisithunywa sikaSathane. Usibiza ngegama. Uthi sesikaSathane esantlithayo. Ndakhunga kathathu enkosini. Yathi inkosi ubabalo lwam lukwanele. Abagaba bande asizisusi zonke izinto ezibuhlungu. Ezinye siziyeka kuwe unayo umoya. Because ngeke uphume umuntu bamumphepha. Uba ngaba yonke into ebuhlungu uJesu angayivuthela engabikho. uDavid lo othi undikhokhelele emadlelweni enhlaza unyanisile. Bathi uJesu lo othi mna
abantu uJesu wandikhokelele enhlango. Wandikhokelele enhlango nandedwa. Uba njengoba bathandaza engithandaza nabo bendibaleka bayathakathwa kanti nguye. Uba ifamily yami isunduza nje sikhona zaphakathi ngwewe division kanti nguye. Uba njengoba emsebenzini ndibangena kulokho umsebenzi olastayo yonke i-contract iphela within my time. Uba nesiqalekiso sengaphangeli kanti nguye. Uba njengoba ndikhula nje ngiqabele ko-40 years ingekho ndoda ithi yandishaka yekho ntombi ndivume emtshatweni ndimbi kanti nguye. Oh Jesus. Uyasikhokhela. Ingakho uhlabelela handiwa naki amanxebami uzowapholisa uba uDavide wambona wathi uThixo uyaqabela wenza njalo uThixo aphinde kwayena enza njalo uThixo abophe. Kunezemba abanalo umoya. Ingakwathi uJesu niyacinga uba ndize kusokwenza imbambano phakathi kwenu. No, ndize ngekrele. Ndizokwahlukanisa intombi nonina. Ndizokwahlukanisa umamazala notata. Ndizokwenza iyantshukwano. Ngoba ukuze abantu banamkele baqale bamekele banebukule. The very same Jesus esimamkelayo is the very same Jesus esambukulayo samkhome Golgotha. Before abantu batiza bamekele bathi bhekela kuthi nesimnyama kanti nje balokuphelelisa nje babusondeza kumhlobo osondela kubhetele kunabanye abahlobo. Because kabe khona abanye abahlobo uzodisturbeka. Nakube senhlangu bewedwa uyasikhokhela. Bamkhokhela uJesu kukele inhlango for 40 days. Ayibo Jesu owadecide ukuba mayibe 40 days. Kulo ebemkhokhele owagqiba ngelithi izoba 40 days. Yeka lento yakho yona ukubuza uba kodwa kube nini Jesu idlulele embandezelo. Ayinguwe osifakileyo nguye. Yeka lento yakho nakumele usithi mandithe ndiphume uthi ulile awunophuma kwangoku ngalitamtam lebanana. Ungangabi lulutho sele kuphethe izandla. Athi ayibethi ingxaki ezinamandla ngawe ugobe because uthemthemu. Jeremiya kayithetha uthi mna ndisisikenxe sikaThixo uhlekeza ngam ingxoxo. Sohlekeza njani ingxoxo? Ungafuni uhletywa. Wehlekeza njani ingxoxo ungafuni ushiywa? Wehlekeza njani ingxoxo usathambe unje? Vumela umkhokheli akufake ufana noDaniel uthi bangaba ndiyangena as long ndingangeni ndodwa indoda yesine ikhona emlingweni. Nohlabelela yathi
ucisha umlilo unamathuba njalo ongawucimi awuye kuvuthe upaswe 7 times anibele umlilo bamkhulu demono okomelela kwakho kuzoba uqilima ngabantu uJesu Paulus mayithetha okubi nokuhle kusebenza lokulungileyo kwabo bamthandayo uJesu so sikhonza uJesu ekwazi uthatha ububi obehleli ilungisa akhande nabo imfikelelo yelungisa bamkhokhelela futhi sonke besinvest number 1 uYesu wabuya eJordani ezele ngumoya oyingcwele wajikeleza enhlangu ekhokhelwa ngumoya insuku ezimashumi-4 elingwa ngumtyholi akanyanga nto ngezonsuku waza walamba ekupheleni kwazo. Verse number 31. Wehlele uYesu waya eKapenahum idolophu laseGalili wathi khona apho noYesu uthetha ngaye ngulo uhlelwe ngumoya. Ndithetha beqala ukuthetha lo Jesu wayesazana nomnyango wenkonzo. Jesus. Namhlanje uzongena okokuqala ngqa endlini yenkonzo ebaptizwe ngomoya. Ngomhla wophumlo wafundisa abantu bamangaliswa ngokufundisa kwakhe kuba wayefundisa ngeBhulu. Bamangaliswa this time ukufundisa kwakhe. But kule game siyamazi unyana kaJoseph. Namhlanje uze nento enomahluko. Ukufundisa kwakhe kunegunya. Oh Jesus. Uthetha kube ngasingenza. Ubekade thetha sithi kuthetha la kwebe yalapha ngesantsi. But namhlanje bayithetha le spirit ayithetha iyasi-challenge. Oh Jesus. Singabantu abadala ekwenzeni abakhonzayo esithi abamshuma ezileyo but ayithetha izwi lakhe linesisindo. That's why ukathatha iminyaka eyi-59 ukwenza umfundi oyi-1 xa ngabe umoya engekho. Kwathatha 3 years uJesu kwenza abafundi abayibathi basohlelwa ngumoya. Namhlanje sisabalisa nabo even today asikabalibani abantu abafundiswe for 3 years. Come and look at ezikonzweni zethu. Sinabantu abangaphi esibafundisayo 15 years. Kayikhanya inafumana usafuna umfundisi namhlanje. Because ke ukuthi khona ingxaki kulamazwi siwathethayo. Angena ngapha aphume ngapha. Because information engenamandla. I feel that this way. Akuthi ndithendilele amazwi ankenteza. Just me. Knowledge. Ikunceda usekhaya. Baxaka abantwana ba sukela sanqando kwenzeni okuthile sikwenza. Mina zalo mama wabuya ehlelwe yilento yasesikolweni wathi kwakanye wathi ukuthina nokufuna kwathisa inhliziyo. Oh Jesus. Nansi power shithi inhliziyo yenyukazi. Nansi power shithi inhliziyo yephara. Uthethe kube kanye ngumama lishwabane. Because akuthethe umuntu odina kuthethe umuntu ohlelwe elizulu.
boss emsebenzini ulicasual. Uba nguboss emsebenzini ulicasual. Because impumamlomo yakho is no longer ordinary. Oh, Jesus! Because amazwi wakho ahlelwe. John 7:37. Sizamlethandaza. John 7:37. Verse 37. Sihloko sithembiso ngomoya oyingcwele. Isithembiso ngomoya oyingcwele. Ngosuku lokugqibela oloke lulolona lubalulekileyo lwetheko. Usethekweni apha. Wema uYesu. Wema uJesu. Wathetha ngelivakalayo esithi. Dangulwa ngezwi elikhulu. Onqaniweyo. Onqaniweyo. Makeze kum asele. Izibhalo zithi kuyakugqabhuka imisinga yamanzi aphilisayo embilinini walowo. Embilinini walowo ukholiweyo kum. Wazasela kum. Kuyakugqabhuka imisinga yamanzi. Oh Jesus. Aethetha amazwi. Abantu abazumamela bazawusela. Because uma ethetha abantu bahamla amanzi emazwini. Amen. Uma ehlabelela abantu basela amanzi engomeni. Uma eshumayela abantu basela amanzi entshumayelweni. Ngoba ngaphakathi kuye uyingqangqasi yamanzi. Akho umuntu ofika kuye esothi ngicela ucaciselwa, ngicela ungincede ngento ethile ahambe emachekile. Because ngaphakathi kuye ayo yokusela wena. Let me check. Yokusela bona ngoba wena you have became uKristu phezu komhlaba. UngumKristu. Uba isolution phakathi kweswe elixakwe izinto zakho. Verse number 39 zo. uYesu wayithetha lento esibisele kumoya abebeya kumamkela abo bakholwa kuye. Bamkela ngabathola umoya. Now kule ndawo uJesu wathetha kuye wayethetha ebantwini esithi ukuba ngaba ukhona umuntu onqaniweyo makeza sosela. Ethetha maluka nomoya oyingcwele. iBhayibhile ithi akukho kwamuntu waphakamayo ethekweni wazosela. Because abantu ababesethekweni babenganqanwanga. Babehlupha. Bambi begqibotha isonka nebanana bahlupha. Ababisakhanuka into zikaThixo ngoba badle okwalapha. Baneliswe zonke ezibonakalayo. Ababisakunyanelwa okungabonakaliyo. Ufumene umsebenzi wayekuqala. Ufumene umsebenzi wethasana wayekuqala. Wathola umtshato wayekuthini unqanwa. Waodena wanika walebufundisi wayekuthini unqanwa. Zinto zomhlaba zaethunqano lwabo. Bathi bemenyelwe ekuphilini. Oh Jesus. Bafika abantu bakaThixo bonele. Bafika abantu bakaThixo bonele. Bamnika
bakhulisa nje ngempumulo moya badlulela ngaphambili because amanzi aprovide ebantwini abanelisiweyo. Listen to me. Lantu Jesu ayiprovidayo ibhetere kunezinto esinazo ezebhankini. Inani lebhanki alithathi into kulantu Jesu ayiprovidayo. Suthi samskana mutsho azithathi into kulantu Jesu ayiprovidayo. Ubutyebi beliphakade abuthathi into kulantu Jesu ayiprovidayo. Noma ngale xa ufika kwelangasentla zonke ezi zinto zisanelisileyo sizishiye apha. Lowo sasingazange simsele sifike khona pha. Khona nonqandiweyo ngoba into engasoze ayenze uJesu kukuseza abantu abanganqanwanga, kukunikeza abantu into yexabiso abangayinqanqathekelanga. Uyalangazelela Nkosi yami, uyalangazelela. Numbers 42 verse number 1 and 2. Numbers 42 verse 1 and 2. Soze uJesu athathe isipho esibaluleke olhlobo asinikeza abantu abanganqabanga. Uba ngaba uyikholwa lento engiyithethayo, uJohn 7 usho njalo uthi akhona omnye owaselayo. Babekhona abantu begcwele behleli naye uJesu, but zange abanike basele only because benganqanwanga. Njengenqala elikhothekileyo kukunqanwa. Njengenqala elikhothekileyo kukunqanwa. Nami ndikwanjalo ulangazelela. Nami njalo ulangazelela. Wena Thixo, ingabi sabilo kulo lethu. Ndiyakulangazelela Jerusalema. Ibe into yangaphakathi. Ungalala ebusuku kube ngathi ungathandaza ungayeki. Ungene kwi-fasting mawuyikhulula kube khona into ethi ngena. Ngithetha nabantu abalambileyo, andithethi neprocedure yenkonzo, ngithetha abantu abanxaniweyo. Ayigqibothi amen umuntu enqaniweyo kube ngase angaphinda uqalela umthandazo. Uphume enkonzweni umuntu enqaniweyo afike endlini kube ngase ayiqale phansi. Uyalangazelela Nkosi yami, uyalangazelela. Irayithi wangithula kanjani yazi ukuthi ngithanda kwangithula kanjani. Ikhehle lisentolongweni ekuphelelisweni kwexesha lakhe phezu komhlaba. Ushumayele madoda, wabizwa ngegama lingumphostoli uPawulos. Amabandla mpha imali, amabandla menzela zonke izinto. Ncwadi abaseFilipi uvakale danduluka esithi ndingamazi yena namandla uvusayo abafileyo. Usafuna ntoni usifa? Yintoni lasayifuna yesifa?
because umuntu osejele into angayilangazelela yivisit. Into angayilangazelela ukuphuma entolongweni. Uthi ngilangazelela ukumbona namandla ovuko lwakhe. Injoba lelo basikwazi usela ukanga basinqanile. Kwizinto ezikaThixo sithenga ngoncane, sithenga ngendlala, sithenga ngolangazelelo. Lelo mayithetha abanoyolo abalamba abancane nokulungisa kuba baya kuwaneliswa bona. Abaneliswa abantu abancanwanga ukuhamba kwaminkonzo akuyo profela ndinganeliswa ukunikela kwamishumo akuyo qualification yowaneliswa because leshumi ndingazikhupha kanti ndifuna usikelelwa andifuni yena. Abantu abaneliswayo, abantu abanqanywayo liswe esithathu sakwazi ukuphumela nje ngifana noMoses andimuvi kule ndawo ungakhange uhambe nami. Uncanwa xa ngabe ubone ukuswela kwakho, xa ngabe ubone weaknesses zakho, xa ngabe ubone ubuweak bakho ngaphandle kwakhe. Njengoba abantu bangancane, it is because basebenze kakhulu engekho, baqhwatyela izandla engekho, akuthethwa ngaye bathi ukho because bebengenoqhwaba xa engekho, siyaqhwaba engekho. Lord has escaped. Chapter 18. His name is escaped. Chapter 19. Chapter 18 xa ibizwa la ndoda kuthiwa yi-rich young ruler. Ngumfana osemtsha oselulawulweni onemali. Young rich ruler. Chapter 19 kaLuke ithena ngoZakeyu. Kuthana na 18 edibano Jesu. Ithi kuJesu uwenza njani umuntu mayifuna uba ngumfundi wakho? Uthi Jesu ugcina yonke imithetho. Ile ndoda ndiyazi ngenhloko imithetho. Ayifunda kwase Sunday school. Jesu good. Now mase ku stage 2. Thatha yonke imali onayo uyichithe namahlwempu. Bayibhile le ndoda yakhathazeka yaba. Ngenxa imali yayo. Chapter number 19 kufika indoda naye nemali, the man Zacchaeus. Yathi yawukuya kudlula uJesu ngendlela, yabudela ubutheli bayo nendlela eyaziwa ngayo ekuhlaleni njengomntwana omncinci njengenkwenkwe maqabela esihlahleni. Because manga bulambela uJesu awusasigadi isidima sakho, awusagadi ukuba relevant kwakho, awusasigadi igama lakho waziwa ngayo. Ungenza nantoni onokuyethu uZuzu Jesu noma uzolahlekelwa yengakanani. Oh Jesus. You don't care about losing, you care about uzogainane. Amen. Only if ulibonile ixabiso lale lizoyigcina. Akho lesithathe umntata omdala
banepicture katatu walo khona esihlahleni tatu omdala kumbono ombi. Number 2 sisitiyedi sendawo. Tatu muthebe wanamhlanje akakhwelanga silahleni ukhwele esihlahleni. Makhwele kwahlekisana ngale ukhwele esihlahleni ufuna uJesu. Aliswaye ngazanga lalalanisa uJesu wathi ayijonga langa sayelele wathi namhlanje siyakwakho. Sangadonsa imali wadonswa lulangazelelo olubonakalaniswa ngezinto ezincanileyo le ndoda for ukuzuza uJesu. Awukhawuthi ikhosti ekulahlekelayo xa ngabe ufuna yena. Ngaphika unyaka wonke siwe nasempahla ezinxibayo uzilile ufuna yena. Ungaphuthwa ziservices zonke udecide into yobana angiphinde ngibambe mic engikandefiki. Oh Jesu liphele igama lakho lingaziwa simply because udecidile uba njengale ndoda yabambalana uJoseph andikuyeka ungeka ndisikele andikuyeka ungeka nditshintshi. Ngabantu abalanga ngabantu abanqaniweyo. Nokuthandaza kwakho kuyatshintsha kufana lokho amabohana kuyatshintsha ukuthandaza awusathandazi wena manda balo ngileya andithi kukubi kodwa ukuthandaza kwakho kuyatshintsha because ukuthandaza onangazelelayo. Mangaphumela for 3 hours ulila inyembezi kanti umoya ezinyembezi uyasitolika ba ezinyembezi help me Lord. Ezinyembezi ngubawo ndenze inceba. Ezinyembezi ziyathanduluka zithi Yesu nyana kaThixo onguwabhaptiza abantu ngomoya zungandedluli nami. Kona umahluko phakathi komthandazo wekhono nomthandazo wenqanwa. Nendlela abakhonza ngayo ayifani. Inkonzo ingena ngo10 inqanwa uJesu linqanwa. Akubhale ndonga zecawa athi ngicela ushiya ngaphakathi linqanwa. Ukhuza ngomfundisi kude uthenwa phitha kanje ihlalo kwentabeni kudala unyuka intaba linqanwa. Kodwa indlela athandaza ngayo ayifani abanye abantu. Indlela afunda ngayizwi ayifani abanye abantu. Indlela azila ngayo ayifani abanye abantu. Ncwadi yezenzo ufunda igqibe aphinda abuye kuchapter number 1 ethandaza sithi inkosi lebehlela lamadoda mayifike ngaphezulu kwami. Leyo mmene wehla ngayo umbengane wenza ngaphezulu kunendlela abanye abantu abenza ngayo. He goes an extra mile. Bangaba kuyazile konje no 5 days ungena kuqala phela umgqibeli. He goes an extra mile. Because ulangazelela into engalangazelelwayo ngabanye abantu. Njengenqala lilangazelela amanzi unjalo umoya wami ukulangazelela wena. Namhlanje bangabakhonto ongayithandazela ibethi before undibhaptize ngomoya qala undibhaptize ngonqalo. Because uba ngabe ikomiti igcwele akuthelwa ulutho phezukwayo lento esekomiti yachitheka by waste. Empty of everything ekunozokuthi kanti ndihluthisile. Yadenza nangawabona amandla exabiso lalento siphayona. Bangabuya kwazi Jesu bangabuya funa namhlanje. Ngicela
ubhaptizo lendlala elunibhaptizele elunqanweni undlela enthandaza ngayo ngoku ayisendlela enthandaza ngayo ngehla ndlela mzila ngayo ngoku ayisendlela mzila ngayo I know ndlela ndangazela ngayo ukhonza ayiseyiyo leya kwenza njani kwafa unqano Blessed are those who hunger and thirst. Before you blessing your money, banana, the first blessing you should ask for is hunger and thirst. We are cool spiritual. Ungaphela imini kuphela into ezimbini ndingalambi kumele ndekline ndibexelisa because the loss of appetite tell ukuthi khona isigulo esingeneleleyo ukuba ngaba ngaphakathi kwami akukho ukulangazelela ngikolozenze uba ndingawi umzimba lo otherwise umoya wawa because ndemisa umuntu because umuntu umiswa nguJesu now angaba ngishuthe nguJesu ndimiswe yini Jesu wayizolo ayikuJesu namhlanje umfunile izolo usathola umfuna namhlanje because imana yayizolo ayidliwa namhlanje imani kokolelwa every day amanyela anila every day ayilebe incile incina namhlanje kutyala bayizolo tentina sahamba ne-oil yayizolo iphela namhlanje tendela nizohluthiswa ndile ndibala isimbali ndini ndandikhe ndahamba noThixo where are you today ngangale ndithandaza kuhlamandla what happened namhlanje ngingafanele nabantu abathi Nkosi Jesu ngibhaptizele lomncane ane niswe wose ane niswe ane niswe abantu ababesindisiwe banyanwa lwahamba unkano lwahamba lwaphela kamngena abantu emnyaka abancane bathi asike savutha njengawe nathi zophola ngumkhombo wesusu ngaphakathi endlini kaThixo simply because kwafa unkano bantu abakhuthele abanikela abaklina endlini kaThixo ubathela nqa anusekho langazelelo Nkosi Jesu namhlanje ngibhaptizele elunqanweni bangabakhonto mandingane losusela namhla kuwe bangabakhonto mandingane losusela namhla kuwe kususela namhlanje namhlanje ngabale kuze ngaphambili umthandazo othi Nkosi Jesu ngibhaptizele elunqanweni kususela namhla Jesu kususela
kusela namhla Jesu wami Maria, hlala ezinyaweni zakho ngifunda wena. Ngeke ngithimbe, ngeke ngithandeza ngayo, sizona namhla tshintshe. Ngeke ufuna ngayo, sizona namhla tshintshe. Ngeke ngifunda ngayizwe, ulangazelelo. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Nkosi siyabonga. Egameni lika Yesu waseNazaretha. Nganiwe Nkosi inhliziyo inqanelo wena. Njengethuzela Nkosi. Yomela amanzi. Kanjalo umphefumulo wami. Omele wena. Omele wena. Omele wena Nkosi. Omele wena Nkosi. Omele wena Nkosi. Omele wena. Omele wena Nkosi. Ngicela uvule umlomo wakho. Umcela umoya wena akugcwalise. Akethe unqana empilweni yakho. Unqanelwe yena yedwa. Vula umlomo wakho masithandaze sengiyathandaza. Uyamazi abanyuliwe Nkosi phakathi kwethu. Uyamazi Nkosi abangabakho. Bathinte Nkosi right now. Right now, right now, Holy Ghost. Right now, Heavenly Father. In the mighty name of Jesus. Pray in Jesus' name. Ask Him in the name of Jesus. Unqualified. Unqualified. Rivers of the living waters. Ask Him to fill your vessel. Awudingi zikaza lomhlaba. Udinga yena. Umoya wamandla. Umoya wafishu Yesu. Wena wafileyo. Oh, njengethuzela Nkosi. Ask Him to fill you. Ask Him in the name of Jesus.
vula inhliziyo yakho